por yo iklami kecak katukat ni pangki earning te kamadio phi ni de bon ba ki wayo content monetization hanrei menangku kini ke earning ki te le thojing tv kecak katukat ni waye daw menangku kini ke earning yong ki te kamadio phi ni de bon na perdi yong i wadio ka kini ke content monetization hanrei de mudur bai ki katuna ada kamai bisa bai lang ba kini ke facebook chi power jar chi benai ha to kam te jai perlok ham snyang thu paklara Hadrong wadio piga kini ke content monetization le de kam bai open he pi yaki follower yaki engagement kaya ka kete engagement de betai no hak tu ke video ke engagement to ke view ke comment ke like ke share kete to ke engagement mudur pi ladim yo piga kete ke engagement kam nuku kini ke earning yang pi lam ji pi kusok kita ki follower kita ki viewer kita ki unknown follower hak tu ke video pi lam interest ki upai ke tu ke video ke tu ke reel pi kam nu mudur pi ku ke ni ke earning pi dalai le lam ku ke earning pi kam tu jai ha ji pi ku hak story de klan ki bru like hak dur le klan ki like hak video wan de go pi nong kam do ong pi hab ji pi kusok kita ki follower pi upai ga ke ni ke video pi at least pai ki ga ke reels pi khatsan ar pau second chanin khnang yo kini ke earning yong ke reel pi ku te ke video wan hab em pai ga pi 1 minute ar minute tam khnang yo ke tai ka long video pi ku ke earning ladim em ki perlok wa interest upai ga tu video pi chu pai bai kita scroll down ki kamnu mudur pi ku kini ka earning pi ma ku ga le le tada em kam le constraint pi pen he chwa yaki follower pen he chwa yaki like yaki comment yaki share kam do ong pi ya support lang khnang yo u yi pi u pen ku ga kini ke earning pi la dim ya support lang pi ku kini ke earning pi da le le em kam yo snyau thu lang pi nei vi che pi te support lang da ti bi pi yo to sap le pi kamada ki pi praw ki po yang kini ka facebook professional te ham snyau thu paklama perlok em ki perlok wayo 6,000 8,000 tadi yok kia kini content monetization te kila da mudur baik ki kumai bisa ki kama kumai imo kam kumai kita ki wa follower te bon na perdi yang viewers nya tu bakla ba ite em ki perlok 1,000 anong te yok content monetization ki tang em constraint ki tu u engagement ka tu ka view ka tu ka like jimut chu thap baik ki lom som kam menchwa te ong wa pi thap ki video kat wa em le knang yo pismat yok ka tu ka content monetization he hampai raya ki follower hampai raya ki view hampai ya ki engagement ginu la upload by regular yo kenang yo pio ka tu content monetization ta hajrong wada yo pika kini ke content monetization one ta am kam le constraint view pen he chwa ya ki follower pen he chwa ya ki engagement ya ki like ki share ki comment ki view kenang yo kini ke earning piku la dimle pikam te amku kini ke earning pi dele le ham sang tu baklama pulok ni benta ki engagement su bisa kini ke facebook no te kamade tv jan bodang em na perdi pi untip kamade ong pi ke engage to ke like ke share ke comment ke view ke te to we important how yo pi kini ka facebook profile pi tu ke reel tu video tu ke dur le kenang yo kini ke earning pi ku ladim constraint pi pen he chwai ke account kam nu mudur pi ku kini ke earning yo pi de ham jahan reperlong hajrong wadio pika kini content monetization ham ot mo ot re changama ham ong re o arnangku kini earning o arnangku kini earning dang em ki perlok wa comment le em you ba tu go vina ko comment itu ngala chi bana ki kini ke facebook upload of video reels ki dur chi dollar yo how yo pi manda check ka tu ke profile pi chi dollar yo bila chi banai how view pi pa jaga reel ke view yang ke reel pi chi le pau show pau pai chaga like san rutli ki like ki comment wan v artli tekam nu mudur pi yo pika katai ga chi phao khat sanar phao jar chi banai hapen he chwa pi no ke ya ketuga like ketuga comment ketuga view pi khnang yo katai ga earning pi ku te mudur pi la yo pi do chi phao ar phao le phao view tekam nu mudur pi ku kini ke earning pi makhi pi system la do chi phao dollar yo pi jan te hap constraint chwa pi pen he chwa ya kini ke account pi hajrong wa yo pi ga ong pi ham jo jan le bai kam chai ne lai bai kiliti wach khamat dang bon ki por ma kan pubet arpu em ben gani ke facebook no arpu em khang no gani ke system maji kemai pisalang ba gani ke facebook da ham jan dang poi por wa dang yo pi ka tai ke earning chi phao ar phao le phao jar chi blai hadu chi lak le dang ji pi yo lang ba gani ke facebook la di constraint pi ke tai ki follower la di constraint pi ke tai ki engagement no te hadu di te don hi te kuble chi bon chi manek next